bersyukur nak keslem jong unongsan hima. Hibalik kentua iki, day maki, nalo kata dengan orang minta kintre, menin kirana, challenge badan, yang ini election CBI, yang ini election, kayak ini CBI. But kilong ki advisor jong chief minister, nakwa ban kintu na kali kajiran, haba kilong advisor jong chief minister, snobha advice no one yung chief minister. Baun ang ya kata ke consent ya ke CBI bahkan sedang menentrekan no hanya nomor the power of consent lies with the state government ke CBI kamera bansuan musya tuklar handi wala ke kuah eru kumbaga benda ke CBI ke kuah ya ke consent jong state government kimai kinutan pendidikan to yan nilai siapa haluk kayak pasti Hana utau spokesperson jong kanikas MDA uang melalui badan usoba kata MDA kabun di kampang sap balai dawa ya ke CBI anak kenya ke CBI mo anak pibak ke piti pibak ke pingin dan kamde ke CBI karuan ban musya don di bawang lada utau badan ulaban prinsesya badan yang keempat jer menurut bambang sap lewang di isyakei ya ke bangsa ke BBB kau isyakei Amit Shah ni lah orang pakai MDA dari ke bangsa tam yang Amit Shah kinot kita yang part ke CBI kile tumbang yo snow apa kena CBI apa kena Amit Shah kau kipai babi nganget nilai gini oh kikrannya kemuda kisang mengkena yang kemuda kisang mengkena yang dalam election lami kemuda lami kejak kepala lami ngam subuh semua oh sudah ngisno telat ngiburam ya kata kecimong oh ngisno telat badan kita oh ngide ngisno sorong bangide kita sinjak naga kami ngisno sorong mana ngisno sorong teman le lopat ya gitu kita sinjak naga kami lagi besok kami apa Tibun belum gitaru. Ia belah balik keren kita jadi small minds. Ini keren ni KK ikam kita crowd nak kata lasai kalau sini. Kita orang kita crowd